Enjure resero mutunga gwamani ogucire pipe yo munguto nyigendo yambarara kikagatetungamo rera maize gashandara gaza no majuga abantu letero gudo amizo nikagaruke nyuma bokubura enanka pipe turatine pipe yona erho baza kureta baturetero tubandami bakatamu eshahe chika enanka mizu gijaga minji gina mabare gine biti gine ebitoche gine jirikani z'abantu amafuke bitagendwa n'abantu abafwire n'amashanduke byona byije abashubuza barukorera mutawuni ya Ruborogota batizire ngo buri mwaka nabaferwe muri ya sente kandi na hati baferirwe sente nyamwingi turya barana kafeta kazuka genzura ubutanda bwagenda ubufaraso mwene government mutuyambe mazima mutuyamba kazukanje kagenzura urubazura umwe akwati mutferwa munonga kandi hangana ryo mutferwa kandi tutine business sente zimpane roni twine roni za bank abashubuza babire bizire kugura ibitoke ku bitwara mutawuni barebekere bashobangerirwe batine barabo twafunye obuzibu bw'emmere twagitemyere emitala kakati tuli okuteekako abaana okusomba obupikipiki tulabike ng'emmoroka ejjula tugende Kampala. Mwene itwe tulisitaka bizinesi zifire itwe nk'abantu beisinjiro n'abantu ngamo miramahira boda na kabare bona barisitaka imotoka ziri ya bizinesi tizikutamba sizanigisha ensura netwara abantu baferisha bizinesi abebembeze n'abataka becwekeki borekera ubutashimerwa hakitongore cya Yunura abo bari kugira ngo ibyo nabirugirira hakore pipe nje ezatirwa mu nguteji bakaza kuterekera pipe baturetera ka pipe kace ebikutu ku bwoko byona byiza byakabyina mizi bikwatamuna gwa pipe bigashuka mu tawuni etawuni yona tufire tona twaciruho amizi gona gatayiro majuga abantu business zona zawo gatwansha bimwe abayunura ngo buriya mukatutera ka pipe katakumara karakaci twanshaba ngo mwamuri yono mwije kumarana mugaraka pipe nkaka kandi mutakareta muturetere pipe mpango gasha kwa Ruth n'uwamanya